Zdaj pa na lokalne novice. Selimo se v Mursko Soboto, kjer prihajajo pritožbe iz tamkajšnjega doma za upokojence. Predajam besedo Jožici na terenu. Hvala, Matevž. Oglašam se iz doma ostarelih v Murski Soboti, kjer imajo težave z zanimivim primerkom govoreče papige. 91-letni John Johnson, priseljenec iz Amerike, je pred 2 mesecema posvojil govorečega kakaduja. Mr. Johnson! Mr. Johnson! Gospod Johnson, ne lahko poveste, zakaj se vaši sostanovalci pritožujejo? Pred 2 meseci sem posvojil tega kakaduja in je bil zelo prijazen in polite ptič, ampak zdaj pa tako kar preklinja. Johnson, you are the biggest f***ing loser! Kje pa mislite, da se je vaš ptič naučil teh kletvic? Ne vem, probably iz teh TV šovov, ja. Mr. Johnson! Pa ga mislite obdržati kljub pritožbam? Ja, sure, dobro se razumeva, fajn ptič je. And shut the up, you mother f***ing so you, Mr. Johnson! Okay, I had enough of you little I can't stand you anymore. I'm gonna all over you. I can't with you. Oprostite. Matevž, nazaj v studio. Cat, shut up, you mother f***ing so you, Mr. Johnson! So